Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, ayap mana kebegantan sa bentingan nagyang kutua hadith ikasapulu agusiyaw sagyang kutua mga hadith bituin sa arba'una an-nawawiyah maana mga hadith tinimu u Imam an-Nawawi sa may ito kitab Ma'urif Allah abituin sa arba'una an-nawawiyah Ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala sa katayas kanya an Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazuk احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي. Ayamanan yan Ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala na miyaka titayan ko ama ay Abbas agito so Abdullah awat ay Abbas miyat so Allah subhanahu wa ta'ala sikira na dua Peteru yan Demiterun so Abdullah miyaka sa tigin na alungan na siya ko tigyan matataw sa likod ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumusagad ako ron, Ma'urif Allah. Sumusagad doon ito, Ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala. Na Peter iyan rakam. Tigyan wata. Tigyan kamudan. Na mata na tigyan na ipagindawa karagyan kaya tigyan na mga katero. Antonon Ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala paganayan daw Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan na ihfazillaha yahfadu siyapang katigyan sa Allah ka siyapang ganyan antonay ka siyapang ka sa ikwallah ka siyapang ka sa gyang kutuwa mga kabenar ka Allah subhanahu wa ta'ala ali nga di manggalabi kip tunay na ka sa gyang kutuwa mga padliwata inipadliwat ka Allah subhanahu wa ta'ala lagi do ka 5 waktu ang gusto kapakin dulu na sa mabya maana akikalakan ka sa gyang kutuwa mga haram Ma'urif Allah panggalibaga si ko ini paliwat raka Allah subhanahu wa ta'ala ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidhu tujahak siapa ngatiyan sa Allah subhanahu wa ta'ala agukun nga siapa sa Allah subhanahu wa ta'ala gudadan ko tingadiking gudadan ko mga paliwat yan raka agubak pinanggila ka sa haram kung mga dosa Ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala na tajidhu tujahak na sabna ratigyan na katoon ratigyan sa Allah siya tigyan si ko pumakataling umaamasa maana Ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga masa pumakataling umaaha mapkinangalan ko nagyang kutuwa tabang uli na ugub na di ka din ipindaray ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi pang ganyan uli na tabang ganyan Ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala wa idha sa'alta fas'alillah igilat tigyan na miyamang ni ka na siya tigyan pamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Na igilat tigyan na miyamang ni ka sa tabang na si ikatigyan pamang ni sa tabang si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam, nagukunalang ka tigyan, tangkada nga sa gidawang ka. Annal ummata law istama'at, o pamatigyan ka, timu-timu sa mga umma, ada ay yanfa'uka bi shay'in, sa anggulalan sa ansiran raka makanggayo gumna sa mipantag sa isa ashay uli nang gulalan sa timana shay Ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala ala ay yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak namata na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadi siran raka din makanggaya guna ay nun tabu si ko shay apakang raka aguna ini surat wallahu ta'ala apararka wa in ijtama'u o pamapmanatiburan Nabi sallallahu alaihi wasallam
kamagisi isa siran sa mamagugupasiran ala ay yadurruka sa may pantag busa kabinasairan ka maurip Allah sang buladan sa shay lam yadurruka illa bi shay'in di siran ka din maka binasa buladan sa gyang kutuwa shay maurip Allah subhanahu wa ta'ala inun tabus iko shay illa lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayh inun tabuti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ko shay ini surat Allah subhanahu wa ta'ala apakah binasar ka maurip Allah subhanahu wa ta'ala rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf suatigin so tip surat ng qadar di Nabi sallallahu alaihi wasallam na suatigin so panonorat na menipur at tigin sama ana may pasad sulinya di surat sa qadar maurip Allah subhanahu wa ta'ala wa jaffatis suhuf na api at tigin suratan na may mara adi ke suratan maurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan imang pada dakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam si ku Abbas Abdullah awata Abbas maurip Allah subhanahu wa ta'ala maurip Allah subhanahu wa ta'ala si ku gapanutu la sa gyang kana hadith ko pada mga hadith maurip Allah salah ko pianutulu Tirmidhi na Peter ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfazillah tajidhu amamak siapa ang katigian sa Allah subhanahu wa ta'ala kamata na sa Allah subhanahu wa ta'ala nagkataon ka natigian siku singuran ka maana siku po makataling umaamasa maana gira siya nga sa Allah subhanahu wa ta'ala na siku po makataling umaamasa makikinahanglan ka so tabang naguugop maurip Allah na di ka rin ipenderay ng Allah subhanahu wa ta'ala na tibagang kanyan nagupaugupan kanyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi ash-shiddah kena lang atiyan sa Allah subhanahu wa ta'ala maana lalayon nagatatarmi sa Allah subhanahu wa ta'ala siya atiyan si kumasa akapipi aginawa maurip na Allah uli na malbud maurip na Allah subhanahu wa ta'ala ya'rifuka fi ash-shiddah kasab na atiyan na sumamusu Allah subhanahu wa ta'ala nakakenalkan yan sa di kanyan pakalipatan si ku pemakataling masa ang mga raragan maurip Allah subhanahu wa ta'ala wa'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'a wa ma annama akhta'aka lam yakun liyusiba nagutang ka ng atigyan panalang atigyan maurip na Allah subhanahu wa ta'ala gyan ko to shay minisugat ka na di natigyan ng karibat na kisugat ka mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mana, kanalang katigyan, agyan ko to atigyan na shay, dir ka kisugat mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mana, ini surat wa Allah subhanahu wa ta'ala, dir ka kisugat. Kuri dami surat wa Allah subhanahu wa ta'ala, say kung kadar ka, na lam yakun liyusibak, na dir ka natigyan kisugat, mana dir ka pagkataling mga orip ng Allah. Mana, au pa maka so Allah subhanahu wa ta'ala na danyan surat ng qadar ka agyan ko to akasigir ka sa margen uri na kasasakit na di mapunggulaw la o baka sagad sa kasasakit ko pa makadar ko to suratan Allah subhanahu wa ta'ala uri na da surat ng Allah subhanahu wa ta'ala ko qadar ka wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak nasok manatigyan so shay akisugat ka maana may surat ko qadar ka akisugat ka na di natigi nagkaribat na kisugat ka maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak mata natigi na so shay dir ka gyang ko to kisugat ka ini surat Allah subhanahu wa ta'ala na di natigi nagkaribat na kisugat ka maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala ginan maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak Pinani mga pada dakwan Nabi sallallahu alaihi wasallam o Ibn Abbas mana Abdullah awata Abbas radhiyallahu anhu ini sumbatan menu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'as sabr mata natigina kanalang atigyan aswat tigyan so kapak ada kapakataban na sarta tigyan o kasibar maana sarta o kasibar so kapakataban mamakasi sabar kana biidnillah na kaparuling agay mo to kapak ada kapakataban wa annal faraj ma'al karb aswat tigyan so kapipi aginawa
nasartad na tigyan ng margan maurip Allah subhanahu wa ta'ala wa anna ma'al usri yusra nagusartad na tigyan ng margan nagyang kutuwa kapa kalubudiyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan maurip Allah maka mata maana agyang kana na hadith ika sa pulo usyaw sa gimutan mga hadith at mo o Imam An-Nawawi sa may tuwa kitab maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa tanong mantawi sa diyang kakapkan ko sa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.